in zawa in chi bai vek ule tun trum chu Donald Trump ale United States politics thirna lam Dr. PC Biaksiama Ziak kan handa a viewer ten zalen takin comment lama a soi zui theye a mel ma ten an soi sela an soi chiata dota sual tin reng tia an pu na kara Donald Trump mi ziale a mel dik tak lo lang chiang ta zel chu midik le mirin om corruption la ka filim pai ngai tlom do thei mi huai sen a thu tiam to ti pui tleng tu a chul chuan ang kim huam le tur tlangam United States politician zinga ama tluka America hmangai tu an omlo president a atran lai ngei poina ma ngai sang tu mi sang tam tak chuan America president ro pui pernia voi duai lowan lo puan to thin ani president Trump ni na tura in thana ne takatling ni ma se a mel ma democrat left wing ho le fake media le big tech ho tang rualin suma in thamna in bumna le dan bo chena tin reng manga kha election result aru ka anruk chua tak mewa an mani candidate Joe Biden a president ni tura an nortin lai khan Donald Trump a chuan a power mangin martial law puangin thu nei na keng ko chun zom thei renga ma se tur po huam zokin ruk rupa Biden chu lal thu thlenga kian thei tlat mai te kha khovel mak tir hlowa tun thleng hian America mi pui zar ve zetin an president a an langai reng thowa America sipai chakle thil ti thei military te phei chuan he ruk rupa Biden hi an president a tan pom du lovin sipai po bu du lovin Donald Trump hi an commander in chief tan an la vuan tut mai akhing pui pa hena lal thu thleng a ken nuwa mi pa ngai ve mai ordinary citizen ani to nu po hian a jin kulna Biden a chan phak lo America president te an choi moina Air Force One tho theina ro pui ber lal in thok thei an ti hial chu military ho ta ni sia an mi ngai san jok tramajit kolnan an la pezar zar mai ani ome tun pathian ni mai po khan Republican Party ten Orlando ko pui Florida state a Conservative Political Action Conference CPAC in khom pui an neina atu soi don te khan Trama chena mare lago mai mi nena in hlat vak lo ve nen tlai sumo service a chuan ve mai phak le ka khan military te chuan Trama chuna turin Air Force One anon thon wang ani Biden ai ro chu fake Air Force One siam chapa chuang ve thin Traman hall chunga atu soi lai te khan a Pialok airport a chuan Air Force One kha in hung ru mai ani chu pamak tak mai chan chin thren kha chu tun trum hian kan thir don ani chumi kan soi zel mai in Biden an thakhat jet sarkar na chel chunga thil ti dan mang an thlak si hi lo thlir ma sa ila Biden a administration mi puin an lomem teu lo mai in thlan ma khan Biden a vote to America mi pui tam tak chuan Biden a mi zia tur an lo thra reng lo wa tun ma a democrat president te ang ture mo an lo timaya ma se atira tanga amalak dan an hat enin ngai thana tur eng ma atilo an buai nga luaya namulo an pung tual president ani main covid sileng chu ti re ngal thei turin ai soya president ani nuwa eng ma ti thei anei lo thu a soi ngal mi puiten Biden a an lo thlang sim hi an in chir ma se in chira so to si lo thakhat le chan ve chung hian Donald Trump thil ti thatte a thiat char ringot mai ani ama sain dan lova America rama ramdang mi sang tam takni tina an lo lu ru na Mexico ram ri hung na Traman mel zanga ve lai thui alo hung to nakal lai chu ati top mi a heta thok mi sang tam takte izona chu tom hal mi boga tuna hian Mexico le Central America ram sang atagin drugs le machine to rutu te gang rual te a the piang ni tinin America covid test nei lovin an lut ta hum maya Bangladesh atanga chakma lo lut hum an vote du wanga kan politician ten poi an timi lo ang mai hi ania kan mizo thalai ten na an mu lo laia vai win lo tlem zo ka an ron thok zel ang mai an nia
Trump policy a chuan phalna nei lova lut ru te thataka lo control vek to kha a kholo le zo vek to a USA le Canada ram in sum don to na Turkey Stone gas pipeline na tho lai Biden an ngai tu chiang hei lova an cancel ringot mai chuan chuta thok tu nuai tel na mulova asiam hal ba kha Canada sarkar tilom lova US a state ten khatte point an do dalna sani Traman office chu san nia gas man dollar ni point pani pathum ani line Biden an karuk office chel nuwa gas man chu dollar ni point pariat pasaria asang chodai man tun pathiania CPAC in khom puya Traman Biden a record a soidan chu president om to kan hriat phak china thakhat chunga china thlen tulian berani ati Traman America first satia Biden an a policy magin America last ati thunga mani rami puite ain ramdang globalist policy a kalpui wangin Trump chuan Biden a policy chu anti family anti economic anti peace anti war tin dan dawa ramdang mi drugs smuggler child smuggler te US a luti rui wangin Biden a chu ram chung himna atana mi hlo omani ati Democrat lawmaker point Biden a border policy hi ram chunga thil thalo le himlo ani ti apuang hial karma sakhan Joe Biden chu vice president ani laya Ukraine rama Burisma company chuan United States dollar nuai kwa Biden an hena thamna alo pek thu Ukraine criminal court ma pon chuania Tramati ni se khovel puma chanchin bu an lua khatir vek mai tur ma se left wing mainstream media te chuan an thup thlat mai ni ti official Charles Watso chuan soi Biden a foreign policy lian ber mai hian khovel sarkar te nuiati za Traman Israel adu sakem ema mal somna le muingil na an don mek lain Biden a chuan Israel do zongin policy a keng ko Palestinian hotenen ang khadrangina ena Traman inrem na siampui tlaka angai lo Israel melma Iran nen nuclear inrem na siampui le toma hei hian Arab ram lian le hausa Saudi Arabia te Israel te le Arab ram dang te thin ati ur le a diktakin Biden a Middle East policy wangin United States chuan zaomna le athian te a hlota soito thinangin Asia kho chaklama chuan China chuan Biden a president corrupt berle suma an lo le to chu poisa to heklo an in luling tiela Trump a om lo tak vele China fuiporin Myanmar a sipai sarkar na aloding le ta tuna hian Myanmar ram kho puitina zalena sual tu mi puite le sipai te an in norton tare maya ral thuam nei velo mi tam tak thi le hlia manom to Burma ram poma thi sena luang ta ani ni tinin Trama om lo zet chu khovel aboi ta rum mai le January ni ruk thu buai tu mo nge thu hlui le kan hriat to ni ma se Donald Trump an impeach non le na chan bera an soi chu Trump supporter tan January ni ruka United States Capitol building an lu chua Congress ro rel lai an ti boya tuk verte an chut chiat kha Trump fui por veka an pu wangani chu wangin dan bo chin president ani to lo nu apo an impeach ta reng ani kha amai ro chu senate an debate khan Nancy Pelosi kai roi Democrat ho chu namen lawati mol po an ni kha khang Trump tran tu mi poi sei lo te jinga khan thil sual ti tu le Capitol building beitura kai roi tu te kha Democrat misual Black Lives Matter tele Antifa lo imphum ru an ni ti man chu an nia chung jinga ma la tu ber John Sullivan a phei chu Capitol building chunga an thil di dan thalak lo la tura ti sa ania CNN le NBC ten dollar sing thum sanga ve avain dollar sing sari India cheng noi samnga vel an lo pereng mai aloni an pek na receipt te thlengin man chuani awm je chu fake news so tu CNN kha na me nawa Trump fui por angle kha boina mo phur tu beranga an lo puanga an fin fiana nga thala kanu talan te kha an mani jok ruwa man alo direng sia an in cha chuam bol pho om te asin sang ni som poria ta tanga som pokwa an in phis na chan Russia puina awanga tling ani an ti te kha
kumni chung investigation beibur burma se hek tulam mi ten ram hoi petar tian soi hoi House Speaker Nancy Pelosi teril ruchiat wang mai nia dota in puna mai ani ti lailan ani diktakin Trump president chung zonga democrat hoin an pu chiana zong deuh thoka democrat ho phua chaw vek alo nia an sual dan an chin to ka nei lo reng setana rol loin a chhuna zanin an hek char mai ani kha fake media te thu vei vir diklo chu Trump chanchin kan lo share ma sak te kha a chezong lira mainstream media fake news te puan alo nia ma se har sanakara ni tina an hek nuai chunga Trump mi je dik tak lo lang chu do theina hriat thiamna mangaina midangte chiana thlen tu niaya mani tur maya huamna te tong traina ngaina a pathian chimi ani zia te chu ron lang chuak ta entianan ama party republican ho tu Mitch McConnell chu Trump impeach politic fila thole thei to ngai lo tura Pelosi ne na tangrual khan ya ma se duangin an hek thale thei ta silo Trump din mun ain vor san dai lain McConnell chu mi puin phasan tu an ti ta huai maya adin mun a chedon ti hriat vele Trump chu a betlon dia mi pui ngai dan pel rok khopin Trump chun alo ngai dam le thei tamaya McConnell omna state Kentucky chunga McConnell din mun tlaniam to point khat chau ni to chu Trump alo support a wang ringotin zani khathil tua point song ni na zuang sang le dor mai ni McConnell hi Trump tan din zel takma karin dan chuan teu lo mai rem chang mu vele a phasan le don ti hi ni Democrat Governor Cuomo Mualpho New York State Governor Andrew Cuomo Democrat mi chuan vole Trump do tu langsa tak chu tun hnai maya mei chelaka amual pho na salia an ha tanga bang turan nor na po anasale tun trum chu political party ep2 Republican lamin andem po ni lo ama party Democrat politician lam tangzokin a che dan chu ema anti ve to ni a office lama anwaya thok mei che pani Lindsey Boylan ni le Charlotte Bennett te laka moi lo taka lo che dan te an du lo chung alo kisvel te mutpia alo thlem thu te an ron puang veka kumo chuan an puna te chu soinep tumin fiam thu mai ani e tia in soi fela tuma zalo takin nui liam mai atung vela ma se heng mei chi alo koi khem te an ngai zam mai si lowa tuna hian a chung thu rip tak ngai tua turin investigation pu akal mek hetia an buai hian mei chedang ana ratsipo alaka kumwa che dan sex man puya tum dan te aron report ve bok heng ba ka hian mei chedang dang engoma zat chunga nge moilo taka loko sakto ti hi aunau pa Christ kumwa thona CNN te chuan thup moi tum ma se mi ti luwa tu ber anita hetia mei chelaka thu boi anei ma hian Governor Cuomo hian COVID-19 thina wanga thil ti suala ming chiana namen lo alo nei to COVID-19 thina chungchanga engkima Donald Trump mo che zonga ma alak lai khan ama thil ti diklo wangin New York State chu COVID thi tamna berania Narjing Khera damlo dangte en kolna muna COVID shikai te admit che owangin Narjing Khera damlo chakto lo omsa te nan veipha an thi pa hnem ema wangi mithi zat an thubo taringota ma se anu apun chwale ne thosia ke chuan Democrat Governor chuan om taka an ngai sang ni somni palia president election a Democrat ticket adin ve hial in be seikha tuna chuan thu boi serious takorin mualpho takina na tangin abang don nge paithlak ani jok don soithe ani talo atho pui ru President Biden appoint apui thei ngut emochu report masalama kan soi tongin United States state lian le house ber tia soithin California State Governor Gavin Newsom Nancy Pelosi vapa Democrat point mi puin a policy an kalpui dan an du lo ema wangin bang turin signature campaign an beivaka an mamwa zat noi som panga vel chu an tlin to ani ome California khu Democrat Party chakna ni thina ngai nia diktaka free and fair election nei ni ta se Republican hi an tam to zo karin ani California state a hian Republican hi chakta se Trump do tu milang sar pui omna
entina big tech khote Amazon Google Twitter FB te mun pui Silicon Valley omnania an capital Los Angeles Hollywood film industry mun pui ani boka heng misuak sual ho tom kuk America ti korap tu berta omna hi hannuain hannap vek thei to sela ti hi nga hlelom takani sang ni som puruk president in thana sumdong ho sa politik la khel ngai lo trama kha be sei phak lovin atlenga president a ningal tamai kha an party a mi senior jok ta thingna sok thawa clase poian timi lawa hei wangyan house le senate democrat ho an tanrual thap lain republican jinga mi engamaza tin trama an phasan zel mai ani supreme court apo adang chuang lo traman supreme court justice ni tura adu sakle aruat tengei poin an phasan du thowa ama vice president nge le aloko puitur pence le zel poin america le kovel ma a phasan du thowa ma se donald trump mi zia ro pui zia chu thu nei na du se mi pui le sipai te poin an nor huai huai lain martial law puanga thu nei na sang berla chel thei reng ani sipain an ngai na in an za si ma se a chan le wang ber hriat lovin lal thu thleng kha tling lo jok ti hradang chuin biden a kha a kian thei thlatani trump pui mak na em chu president din mun kiana ama ina hota kha ama ai mai na lar ta luai mai hi ni la sa phei chu ani e tunai chuan mi puin an ngai an thalel koi thau sa lo ki le thuai turin an trao ani ber mai engtika nge trump pui a lo ki le don pathiani february ni somni paria zana anin khom puilian cpac athusuya khan trama chuan sang ni somni pali in thlana a in candidate le mai thei thu chu a soi thoi thama mitam tak ril rual chuan sang ni somni pali zong a hla e mai tun thlani khat chu ngeya sipai te chakna nena lo ki lia dan bo chepa hi ron pai thatur hian mi pui lam we the people ho chuan sipai ho tu te hena po lekha an thelut to ni ti chan po an nei tha fe mai khai in thana vote chin pen vek te dominion khol dang dai tak mai an lo control wanga vote ti kholo tu ro rena ko zong zong in dan pal zu ta thu nei na in pechapa covid 3 chuan nama state lawmaker ho kalkana democrat tran tlat na tura dan an sian chopte constitution vong him tura din supreme court in an hena thu boi thlen an en po an en du lova an no nol top zela wangte rorel khol sang ber congress a ama tho pui bulber mai pension a phatsan le zela wanga tlinglo jok biden atlantir ani wang te ba ka khai thana khan joe biden ati tlinna trama ti tla kani theinan foreign ram sang sang italy germany spain iran russia le china te an enroll ti intelligence report awma china rama chhut ballot paper makta do engoma zat manga biden a vote tlin ani ziate pofia ia raman chuani ma se heng thudik factual evidence te lo endik turin thunei tu zong zong in thukum cha an chon khum veka wangin sipai chakna military tribunal che hi dikna muchuak thei tu tu le diklo man chuak thei tu tu thunei tu om chun ani tak wangani khang in thlan thu boi te kha rel fel lovin om rengta se united states of america chu in thlangram democracy ni sia mi puin an mi du tak thlang chuak theilo turin khatiang teaching pen the election system kha engtin nge an din ta kang in thlang lovin om rengta se communist sarkar anga dictator noi an lut mai don emni heng thil zong zong ngai tu hian america ram le constitution le an democracy himna hal tur hian military an che chu mai lo chuan an ka zel dan tur hi achiang talove amai ro chu keni ringtu christian donald trump atana fian real tong trai fan tu te chuan le ro rel tu te chungai ngat lovin vanalal ber ro rel na thu thlenga thuwa khi ron in rol turin kan deal zel don kan deal nangin ala che chuak ri lowa deal turamin ti tu hian thingtlang kil khol berami te chenin thenem kan ngai tlanga chan chu min tur tu hi mihring ne lovin ama tharau thiang him wang ani tlai ngai lo lalpa pathian kan neya ani chuan a hriat thi ami thlan donald trump hi hun ati huna ache chhuati le mai don ti ring tlat chungin ila tong trai chun zom ze lang u viwa ta hne nangin na han se ve leila
kan channel min la subscribe sak lo te kha min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa subscribe tin me nuwa notification bell ka men le in all in da don nia